Dudon mi nulepa ulena pol kanak sun that chiao mo chin info in nan kut kan laukai tu ni thong ni kulhuan ruk February ni kulhuan thum tlongkai ni khat zana chun KIA control ram Maijiayan ni bom Thlak a Patar pakhata thi Phakan Ralhrang in civil mi pahnian kap that Humalin Peng Gyrocopter pahnin bom an Thlak Mipa sari an thi Mipa ngain Hriam an Tuar CDF Ralhrang hnenih peo mi pathumin Ralbawi Nupi an Tlanpi Pah-kah-phah Ralkap mi hleinga Ralkap Tlan an Phuang CDF-Tonzang in Mino Mipa le Nunau Tlawnsuah an Siang non lo CDF lut lo in sang chu doi suak dinga thuan suah palet wa penga in parha an kang tamu pengi ral Tlan-pol zong ta Pyusawthi-pawl in anak zuar sak tili Nauhak tuar leng pathum tlathat mun khat te an Phum long tlaya rit thai si an kai ti thu thang pol le ane tabika chen info thai kau nak ti pol kan run thanding kan thu thanga chamtiang in ngai sak dinga klau som KIA control ram Maijiayan ni bom ta a Patar pakhata thi kachin ram KIA control nak Maijiayan copy kiangi buam ka thong khwa chu February ni kulhuan ni ZAN na ji hlei khat le minute som thuma khan dawok le ka ok nak ziang man lawin Ralhrang Ralkap van zamin bom athaki Patar kum som sari pariat mi athi hlaya Hriam ma na zet nga khalan tia thayasi Ralkap council van zam bom thak ruangi tui thitu Patar hi pu zo taung ase February ni kulhuan thum jinglam na ji pahni rong khala khan waimo a van zamin bom athak bet tu rong hi Ralkap council in KIA headquarters laiza kiangkap KIA brigade 2 Brigade 3, Brigade 5, Brigade 8, Brigade 9 le Brigade 11 hun rampola nasa takin vanzamin bom an Thlak. KIA hin bomo copy lading in operation an nei reraw lai si February ni kulhuan khat nia khan infantry battalion zani somthum paruk naki Ralhrang outpost camp pakhat chu KIA le an Tlanpi polin an rakla. Phakan Ralhrang in civil mi pahni an kap that kachin ram Phakan Peng yuma khwa tuini February ni kulhuan thum zinga khan Ralhrang Ralkap in civil mi pahni an kap that tia tolsung mi polin an rel yuma khwai Ralhrang Ralkap pol an duty nak ralven in sang parisin century lai duty Ralhrang Ralkap pakhatin kholaki duty tolsung mi pahni arun kap that tia mitirak mutu yuma khomi polin an rel hiti civil mi pahni an ka that chana hin khosunga buai bai nak dang le ka ok nak ziang man lau ti si Humalin Penga Gyrocopter pahnin bom an Thlak Mipa sari an thi Mipa ngain Hriam an Tuar sagang ram chen Humalin Peng penau suat khwa Ralkap council Gyrocopter pahnin bom an Thlak ruanga tolsung mi pasari an thi pangain Hriam na zet an nga tia thai si dawok nak ziang man riai lawi hiti Gyrocopter pahni bom anung Thlak lok mai chan hi February ni kulhuan ni simlam na ji pathum ronga khan si penau suat khomi pasari rauri amuni an thi hlaya Hriam manga mi pangalaki rekhat chu annun nak rang thaphan din huna an ding tia an rel PDF Ralhrang hnenih peo mi pathumin Ralbawi Nupi an Tlanpi hi thu hi chu thupi hlapi khut pi lam nakin zokzen ni swak thu thang hrim hrim karun thermi si PDF Ralkap pathum chu Tlansuah ta khatin Ralhrang Ralkap kota anva peo tia an rel chute pathum chu light infantry battalion zale hlei thum naki an battalion commander rauri in tha ten rak chaw hlangin amai in rauria khitikhin ache khoi hai ti si hitei pathum hi mitia tai lo tok khrok hrim hrim an si mo battalion commander Ralbawi Nupi arak ler ve hrim hrim so Ralbawi Nupi chu an pathumin an Tlanpi tariai tia February ni hlei riat nia khan social media an run tar chul si tunia chun an pathum ten an kai sal zaw si tia an run tar lala Pah-kah-phah Ralkap mi hleinga Ralkap Tlana an Phuang magui ram chen pau pengi Pah-kah-phah Ralkap hleinga chu an mun pi an kir sal ding rang nitiam mi lan tiang report pek le kir sal tian nei lo ronga Pah-kah-phah chun February ni kulhuan ni nia Ralkap Tlansuah mo neya a Phuang hi Ralkap Tlan mi hleinga te hi amu nan rak umasile Pah-kah-phah nena in rak simu an ma Ralkap pola la khal an rakir sal du asile battalion in run pe tlai the si ti an thai ter thu Pah-kah-phah chun an thu swa chun an tarlang
CDF-Tonzang in Mino Mipa le Nunau Tlawnsuah an Siang non lau CDF i lut du lau in sang chu Dawisuah an siding tia thu an suah an thu suah avek in karun siar ding Tonzang Peng Council Tonzang Khopi Chin len tia silan ben chun atlun an leta he takin Tonzang Peng Council Tonzang Township Council Tonzang Peng Chin len number 1 Saimwal Tonzang Miu tia an ngan athulua khwal tlon veiwa rikhia thu theiternak letter number 22/2026 Tonzang charek ni thong ni da kulhuan rukum February ni kulhuan thum atlu ni thu thoipe parin CDF Tonzang zaule Tonzang Peng Council thu suak number kulhuan khatnak vekin kum hlei rukisi kum somthum panga karlak Mipa le kum hlei rukisi kum kulhuan nga karlak Nunau Mino Hriam CDF Tonzang zaw Ralkap le CC kom khom Ralkap Thlak apitin thainak ding rang muitinin Tonzang Peng sungi kum hlei rukisi kum somthum panga karlak Mipa Mino le kum hlei rukisi kum kulhuan nga karlak Nunau Mino Pawl Tonzang Peng sin khui mana Tlawnsuah sian silaw chun Tonzang Peng sungi hi kum rikhiai a huap chin mi Mino nak insangi mi pakhat khatin Ralkap atwan du lawasia chun chin len kil himnak tlangboi zungi dan to mi vekin Tonzang Peng sungi si khak suah nan siding chutia si ruanga Tonzang Peng sungi khosami mi pi pol le ramlengi si ratlung mi polin atluni kan thuswa hi atakin nan thlun teng dinga si tia tuini isin hi thu thang kan run thanin thuswa kan run to si how to Tonzang Peng Council Tonzang Khopi Chin len tia annuaya an how to pa in amina khen palet wa penga in parha an kang Chin ram thanglam palet wa peng tuikin wa khwa February ni kulhuan khat sim lama khan kang mai swaki khosong in parha rauri an kang ziam tia theisi February ni kulhuan khat sim lam na ji pathum ronga khan tuikin wa khwa pu chota ute ini anti sa omnak an tap main taponi an rophar waka in kang mai swak thok pu chota ute in kang chun an vengnen in pol aka song vivawi in kharori an kang ziam mai phalbu le vengsung mi pi tang rualin thei topi an phal hnuwa simlam ni ta zong na ji panga ronga an phal ziam thei fang kandung February ni koni khala khan palet wa peng miai wa khwa kang mai swaki in pani an rak kang ziam thal tir kang mai swa du chan asi thangi kang mai thoi pe parin tol sung mi pi pol Ralhrang chiao dinga palet wa mi pi ukhroi nak lam chun ralin nak pe in an than hai tamu pengi ral tlan pol zong ta Pyusawthi-pawl an rak zuar sak sagang ram then tamu penga ralan tlan san mi khwa pakhati zong ta pol chu Pyusawthi-pawl anei tu pol theilon an rak zuar tia theisi tamu peng sung tui som jang tian ko mi kung tong khothari ralan tlan san mi khosungi zong ta muwa chu tamu khopi sung veng then leili na ki Pyusawthi-pawl akung in rak zuar thu tuikum chu zong ta an ra thana sa tamu veng then leili na ki Pyusawthi how to pa tan nain kan zong ta pol chu arak zuar thu viar mai zong ta valau ngam khazau man kan non law alei tu pa chu nan falung vengi nga kai theu pa si tia kan thei Pyusawthi-pawl nung chang hi chu kan in le kan thing ruwa pol an zuar long khalan du tok law kan zong ta tiang mangin anak zuar thlu si hitia tui som jang khomi pakhat chunarel vai pabung vengi Pyusawthi how tu tan nai chun nan falungi nga kai theu pai hna an zong ta kung pol chu tuikum akungi ra za ten Myanmar chet ting ni in arak zuar thong ni kulhuan thum kum March ni kulhuan ruk nia khan kung tong khothari in rek khat chu Ralhrang Ralkap polin anak uri thong ni kulhuan nga kum khala an in tang sun le tlong in thing ruwa pol chu hi vai pabung vengi Pyusawthi-pawl ru in anak zuar thu tia theisi thong ni kulhuan likum thali ta han saklam chin khwa pol an run ur phei vi vau tuma khan Ralhrang Ralkap pol le Pyusawthi-pawl tlangzol va phai vut buak pin khung nga pioro akhoseni an uri hlaya piro ta le ta ya kung khwai in rek khat khal an ur inan ur zonga hin biak in Phang tang athong tel tel le bulpak in sangi Phang le pe an thil ri pol hlaya an thing ruwa pol le leile khol pol tiang in Pyusawthi-pawl an rak nol re rauda
tui zong ta an zuar sak nak chun thong khothar hi tamui si pengruk hlai mi khwa asi kaok nak a thlen leuh ruang ale ralhrang polikut tuar lawa khosung mi pi pol chu tu tiang in ral an tlan lai tili I nauhak tual leng pathum tlathat mun khattea an phum February ni kulhluan khat ni sim lama khan Mizoram Ser Chief District Thenzol veng thari nauhak kum komi pahni le kum sari mi pakhat chu Thenzol ram sungi tili pakhata an rak tlathat tili tlathat nauhak pathum pol chu ai chilal dong lianai fapa ai chilal hriat tluanga kum komi lal thang puyai fapa lal muan sanga kum komi lal fak zualai fapa si lal biak hlua kum sari mi ti polan si February ni kulhluan khat su na khan an rual pa pakhat thon an pali ten an leng suaki sim tiang tluni tlun tian nei lovin an wangai ventika an rual pa chun keichu katini ani chu tilia an fe tia arel zamrangin an va pan chi tilikapa an kedam an va mu tithiam polin tilisung lutin an vung holi simlam na ji pangale khoile paruk karlak ronga khan an pathum ruang chu an la suak thei an ruang chu beng khwaya hola khotlangin ZAN an meni February ni kulhluan ni sundir na ji hleihnia an mai in chiawi vuinak chanser an manhua an pathum ten mun khattea asang sangin an phum longtlaya rit thei si an kai February ni kulnia khan Assam Rifle Polin an report don mi nuthurin kauki chwa mobile vehicle checkpoint an watoi Myanmar lamisi kaladan tiva pirun tan kai long pakhat an rak zau fel chui long sunga lungtho si methamphetamine hlum thong som riat ari lam kg thum le point pakwa panga rupees ting za le ting hlei riat le thong som ngaman hu an kai an kut sungi rit thei sian kai mi longi tau mi pali hi Myanmar mi pathum le India mi pakhat an si Myanmar mi pathum hi kumkim lo hliran si pakhat hi kum hlei sari midang panhi hi kum hlei ngami ve ven si India mi lalram liana longtlai district bungtlang khomi si irelo hi kum som limi asi an pali in an kut sungian kai mi lungtho silhum pol thon dan veki an thu rel sak siringa Assam Rifle Pol chun bungtlang police station i an hlan thu tolsung media polin an run tarlang tuini chin info thai kau nak dingi karun khilmi chu leitluni ngel chel bik ati thai ding real thai accident pani real thai vun ti hi boy thak zati vehicle kati ihsi motorcycle thirleng sai toy tlang leng ti bek pol ke hlum nei herler lawi fe thai pol hi wanjam khal hi real thai aka siari real thai zong thai asimai long hi chu a real thai cheloi tuini kan rel ding mia hin long pakhat atelve real thai kan rel tika vehicle kan rakti thewi vehicle ti hi arak dik son mang accident ngel chel jet pakhat nak son chu thong khajakwa somruk pakhat August ni hlei ko ni Sweden ram lisekil copy i tipikap mun pakhata arak thleng bike le motor pa o thirleng le bike pa o bike le bike pa o motor le motor pa o ti vek hi chu real thai pa ok naka minung thoi pa o ti vek khal arak thleng theu nan hi tum lisekil copy real thai changswal nak hi chu motor le ti sunglu nak long pi an pa o avahon mang bang thlak thai o san thuan thua hi tum long hi ti sunglu nak long le motor pa o record suna si anti zuki kan mu mi hi a motor chu si Volvo PV 544 asi anti rekhachun Volvo PV 444 asi ti khalan a number chu akhui khalawa si le khi motor khi asi takau apa ok pi mi ti sunglu nak long pi hi Swedish tiral ka pi ti sunglu nak long changkang an nei mi HSWMS Bevan the Bevan ti khalinan kau hajen ti sunglu nak long phun asi motor Tlan line ti sungi arak ding mi long pi awapa cho si chelo vengsung telephone exchange zung kyang mun khap deu siar sia motor nei tu khin a motor khi apak tai a hand brake arak dir lo si check ding atlan san nuwa mong tu nei lo khi motor khi avung ril sok vi vawi zin pi akan nu chiamin long pi khi avung pa simang bevan ti sunglu nak long pi khi chu achol chan kimin khi ti wakapa khin arak ding duak chulai fangel chela khi motor khinarun so duddi khitin ba to nger chu sikhi Sweden ram lisekil copy i santhon thui rowling real thai accident tia
tuni tiangin min sin le rel arun hlo lanta apan ni nak chu Myanmar ram sunga si vanzam le motorcycle accident ollau si kani chu thong khajakwa somruk le tilam asilaw tu baite thong ni le hlei ni December ni kulhuan ngani Christmas ni ngel chela silai lai yangung khopi si hung zuang air bakan flight number 11 si avanzam phun chu Fokker 100 jet train khol tlong phurnak vanzam pc a khol siat chiang kwang lo le pilot mu mal lo ruanga silon Christmas jing ti pham chu merau azam na satuki electric thuam electric khri kha an hlianga lo khol tlong vei wak passenger mi somruk panga le vanzam na tuan tu mi paruk anja ten mi som sari pakhat phurtu air bagan flight 011 chu he hu copy airport ti atum zik zong thong ni hlei ni December ni kul hluan nga Christmas jing naji pariat le minute som nga pathuma airport ti vanzam tlanjin runway avung thlen hlan km khat le point pathum du a achauza nim thlata pek nak cable khipi pa nga in jin tloni thingkung a khut phei thua thlau vanzam thla chu jiang tlukin khau khalsela thingkung polvun khut ngai ngai a chun a tuar thei chelo simang ding a par siati a tek Tidai mual na taki avun vuak mi thing nge pol khal an pet phung phau jin pi zeti thingkung tamtuk avun khut naka le ama vanzam thanoi ape nga naka a engine sungi ati al thei dat si pol anung kang Christmas jing pit mero laka nangam te baiki jin tluani mi pani rak phuro chu avun khut phei chiam chaw baiki phuro mi pani laki pakhat chu amuna anun naka chem vanzam pari tau mi som sari pakhat lakin mi pakhat athi I midang parhain hriaman nga vanzam chu akang vut vau simai kang phalmo to pakuai nan panchi besezeti siat chu omi parhalakin pani chu vanzam na tuan si midang pol chu passenger an si passenger khalsilaw vanzam na tuan khalsilaw alenga hriam nga le thi an rak phone vanzam kan tau tlanga kulin isim dai he hu vanzam changswal tu mahin vanzam na tuan tu pol changswal naka umpang le chutin nan ong ding chutin nan to ding ti tu pol zau man an chang vai theilawati passenger laki pakhatin emergency sangka aongi chutin an sok theitia iruada mi van siat ton lai ni swak rak sai chu moilo vionan hi tu misin ni swak pakhat online a lar zeti Myanmar ami ril theidana hin ke vor zautain jin na tanpai chun rear view mirror adung zau nak thla lagisin na dung na zau ding na mai tha ten na zau ding ti si tu chu dung mai ke vor long asinon law bike le motor thirleng tivek na mon khale akhat tokin tlun lam tla hoi pha pha o he hu tum vek kan van zamin tlun lam tla narun lau pa ruak thei thi si how tak du rem ve o hi zatin kan du tok ri ding a chem tiang in ngai sak ronga kalung oi ngai thai jing khal dam te kan umle thu thang thar hlam dang thoi tonok zomu si chin info du saki rak ngai tu du dot minu le pa ule naw pol nan za ten mangtha I mu tho chiao le